Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ıyık hadisinde aytat: "Men bana beyten lillahi, benallahu lehu bihi beyten fil cenneh." Kim Allah'tın yolunda bir Allah'tın yolunda dep masjid kurgan bolsa, Allah'tın üyünü kurgan bolsa, oşonun sebebiden Allah Taala oşol kişi üçün beyişte bir kasır kurup koyat degen. Mana bugün köpçülük kişiler beyişte kasırı oldu inşallah. Bu bir ele Şeyh Muhammed'e tiyişeli emez. Mana şul jerde oturgan akköz, karaköz bir tuğandarыбыз, uşul ayıldın eli, uşul ayıldın baldarı, mana migrasiyada жүрген, Rossiyalap, dana başka çet mamlekette жүрген baldarыбыз, Allah razı olsun. Uşu bardығы şu kol kavış kılıp masjid eken dep, jokorуда Şeyh Muhammed aytkандай bir kirpiç bolsa dagы койгонго мүмкүнчүлүктөр болду. Mana uşul jerde ustalardı karap, tөгөрөк mahallada küydөгүлөр ustalardı karap tamak aşıga jardam kılıp, eç nerse kıla alбаса, barakalla жакшы иш болуп атат деп тургандар дагы иншалла сооптун ээси. Allah subhanahu wa taala Kur'an'da aytat: "Estağfirullah, men caa bi hasenetin felehu aşru amsalha." Kim bir jakşılık kılgan bolsa Allah'tın yolunda, aga 10 baravar kılıp kaytarılat deydi. 10 baravar. Bir kirpiç jardam kılgan bolsoңуз 10 kirpiç dep жазылат Allah'tın nazdida inşallah. Oşonu mufassir alımdarыбыз aytat: oşol 10 baravardan 700 baravarga çeyin köp boluşu mümkün. Bolgonu oşo ihsan kılgan kişinin ihlasına, niyetine jaraşa deydi. Gördüңүздөр Oşon üçün tuğandar, bugünkü bul bolgon iş, bul Allah'tın üyü. Bul bir jetekçilik, je bir başkanın, başka bir biröydün kızıkçılığı, biröydün köngülü degen nerse жоқ. Bu çınığı penne menen Allah'tın ortasındağı mamiledegi Allah'tın baytini salışka sizler jardam kılыңыздар. Bolgondo dagın 130 günde nölden başta bütürüp koyduk degen bul öteli azamattık. Allah razı olsun. Albatta men attığınızdardı tanıp ayta alбашым mümkün. Бирок ушуга салым кошкон ар бириңиздердин Allah Taalam niyetingizlerdi versin. Kudayım körüp turat. Kuday körüp turgan zat. Kudayım bilip turgan zat. Ар biribиздин көңүлүбүздө эмне өткөнү bilip turgan zat. Kuday buyursa, bul masjid üçün kılgan ар bir kadamыңızдар bul tekke ketpeydi inşallah. Jokorda ötө жакшы misalды Ustaz Muhammed aytып öttü. Uşu bir kirpiç koygan adamdın ahvalı kançalık? 300 000 dollarga çeyin tatığanda dagın uşunu berбей койгон. Себеби ал кемпирдин колудан bir kirpiç çelik эле жардам келген. Мунун маселе бул жакта тургандар. Ал кемпиреге bir мечит сала турган деңгээли болгондо мечит салат эле, бирок bir kirpiç çelik колудан мүмкүнчүлүк келип, ошону алып барып койгон деп атат да. А бүгүн биз эмне кылып атабыз? Биз качан бай болгондо анан кийин Кудайдын жолунда ихсан кылабыз, кайрымдуулук кылабыз дейбиз да. Тугандар, кайрымдуулук, жакшылык кылыш үчүн бай болуш шарт эмес. Бай болбой деле бул дүйнөдөн өтүп кетип калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн бүгүн биздин колубуздан bir kirpiççelik мүмкүнчүлүгүбүз барбы? 10 сомдук, 100 сомдук мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Кайрымдуулук кылайлы. Жетим жесирге, Алланын жолунда муктаждарга, майыптарга, ana мамлекетибизде жашап аткан элдердин биз социалдык маселесин чечүүгө канчалык мүмкүнчүлүгүбүз жетсе, эч болбосо ушу жолго bir шагал таштатып койсок деле, bir камаз шагал таштатып койсоңуз, жол тегиздесе канча сооп болот тугандар. Ошон үчүн ар бирибизге бул сабак болуш керек. Мүмкүнчүлүгүбүздүн жетишинче Аллахтын жолунда жакшылык кылайлы. Аллах Таалам барыңыздарга разы болсун. Келе жаткан мубарак айыбыз, Рамазан айы барыңыздарга марек болсун. Албетте бул өтө чоң жакшылык. Рамазандын астында ушундай bir сону шарттары менен масжидтин ачылышы, şu elge Ramazanda taravih hatmı Kur'an'da ötkörgөнгө şart түзүлүп atışı, albatta bul biz üçün dagы aябай чоң кубаныч. Allah Taala barыңızlardan razı olsun. Kele жаткан Ramazan ayını barыбыз үчүн мубарак кылсын. Allah'ım şu Ramazandын жакшылыгынан barыбызга насип кылсын. Ошондой эле ушу Kuveyt'ten kelgen bir tuğanыбыз Şeyh Muhammed'ga Allah Taala razı olsun. Mından kийин dagы көптөгөн ушундай жакшылыктарды кылганга Allah'ım tawfik bersin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.